Bela ke re a locha yo a le dumedishago ke morati wa puku ke le locha ka moka le dumedisha ka moka mafelong ka moka fa o le shumishago polelo ya Sepedi go ba rutwana ba o ile gore ba o ngwala ditlhatlhobo e ka ba ya tlhatlhobo ya mphato wa lesomete go ba lesomepedi o ka ba o le Mpumalanga o ka ba o le Limpopo o ka ba o le Gauteng ke re thobela batho ba gešo awa le lekgono re tlile go tlo lebella thutwana ya rena ye e leng gore e sepedišana le go ngwala email ke a tseba gore ka mokana ga lena le a tseba gore go na le diphetogo tše e leng gore di gona tše e leng gore di tsamaišana le go ngwala email re tlo lebella email re na le mehuta ye mebedi ya di-email re na le email ya semmušo le e leng gore ga se ya semmušo ke ya segwera goba e tsamaišana le ditaba tše e leng gore di magareng ga batho ba e leng gore ba gwerana ke ba gwera a se semmušo jwale a re lebelele gore na email ya semmušo e sepela ka tsela ya mohuta mang maikemišetšo a thuto ya rena ke go ruta go ngwala email ya semmušo ka bokgwari goba bona bokgeleke goba bogabane sa mathomo go ngwala email o tshwanetse gore o tsebe gore email e na le matseno e na le mmele e na le thumo gape email e na le template goba sebopego se e leng gore ya se latela re tlo di lebelela ka mokana ga tsona dintlha tšeo se re tlong go thoma ka sona ke go lebelela gore email e sepela ka sebopego se se feng mantšu a email ya semmušo a beakanywa ka bokgwari ntle le go latlhegelwa ke maemo a yona polelo ya email e be ya semmušo segalo e be sa maleba ebile sa go laetša tlhompho go registara ye e leng gore ra e šomišwa mo go email ke ya semmušo ya go laetša tlhompho mo ya e bohlokwa nako tše dingwe batho ba bangwe ba di o bolela le wena o ka ba wa re le a lekana ka maemo goba mohlomong motho wa go kgopela selo o hwetše e le gore polelo ya gage a se e leng gore e tsamaišana le se e leng gore o nyaka go se fitlhelela ka fao dira bonnete bja gore se o nyaka go se fitlhelela se tsamaišana le registara ya maleba o laetše tlhompho segalo e be sa maleba ebile sa go laetša tlhompho mo go email segalo gantši re se bona gape le ka tšhomišo ya ditlhaka ga o ka re ngwala email wa ngwala ka ditlhaka tše dikgolo go itaetša o ka ba re o šomiša segalo sa godimo e ka batla tša go tlhagoša lentšu ka metlha go ngwala email ngwala ka ditlhaka tše dinyane segalo e be sa maleba ebile sa go laetša tlhompho go ngwala ka ditlhaka tše dikgolo go ka se dumelelwe ka ge go laetša eka segalo ke sa godimo registara e be ya semmušo o seke wa tlhasela moromedi wa dipotšišo ka ge email e tla latlhegelwa ke maemo a yone ka mehla go ngwala email šomiša polelo ya go ithoba kgetho e be ya maleba kgetho ya mantšu e be ya maleba se ka šomiša mantšu e leng gore moamogedi wa email o tlo re ga fetša go bala ipotša gore mara mothola a ka bantši a jwang wa hwetša o ngwetše dilo tše e leng gore di tlo makatša batho ko pele o šomišitše maroga ka Sepedi ke thoke kwa le bolela le re Sepedi a sene maroga eupša re le kgopela re le seka la šomiša ka baka la gore maroga mo a le gona ga gone se se botse se a se dirago ke tseba ba isa ba bangwe ke le ba dira video ya lenyalo ba bitša maroga ba rogana video ona se ke ba e lebelele ka baka la gore bana le ka se nyake bana ba lebelela matlhapa e le gore tla ba tšwelela gona fao tirišo ya maroga ba matlhapa ga e amogelege go ya ka melao ya tšhomišo ya email ka ke tlhalositše email e na le mmele mo e leng go tšwelela diteng tša email go na le matseno go na le mo go matseno tlhalosa ditaba ka botlalo re na le thumo fa o fetšago gona le lefoko la tswalelo template ya email go re la mathomo go ngwala email tšatši le leng gore o ngwala ka lona e ya o tshwere rula le ball pen ya gago gomme o trowe dilo tše mo letlakaleng la gago go laetša gore ke email
ya go email ya go mang ya go mogwera wa puku @gmail.com. Gape go tshwanetse gore go be le CC ke batho ba ile gore ditaba tša email di a ba ama, go ba le BCC ba bangwe ba ile gore ditaba tšeo di a ba ama le ile ra o nyake gore ba tšee karolo go be le boiphetolelo bja bona. Tlhogo ya email ya gago, tlhogo ge ile gore mohlomongwe o kgopela mošomo tla ngwala gore kgopelo ya mošomo wa go mohlomphegi, o thoma ka gore mohlomphegi ko mafelelong wa fetša ka gore wa lena goba ka boikokobetšo mmina tlou o mmina noko tlou ke lebitšo la motho wa rena. Nka no fa mohlala mo ke nyaka go tlhalosa dintlhanyana tše dingwe tše ile gore mohlomongwe di ka le thuša. Ke no ba ile gore nna mohlomongwe ke na le taba ya gore ke dirile ke tseba dilo tše dintši mara e re ke di tlogeleng e re ke tšweleng pele. A re lebeleleng slide sa go latela ka o ngwala email ya ke re mohlomongwe ba go botša ba re kgopela thekgo ya mašheleng companying goba mohlomongwe go tšwelela tlhogo še yone e re mokgatlo wa lena wa go tlhokomela bana ba ditšhuana o kgopela thekgo ya mašheleng. Ngwala email o ngwalele rakgwebo wa go tuma goba company ya go tuma mo tikologong ya lena. Email ya gago e ka tšwelela ka mokgwa woke o tla ngwala go ya go motlatsi-45@gmail.com ke adrese ya moamogedi. CC ke ba bangwe ba ile gore ba ditaba tšeo ngwetseng ka tšona di a ba ama ke mohlomongwe ngwala lengwalo o lengwalela tlhogo ya sekolo mabapi le maitshwaro a o mongwe wa barutwana o ka ba wa CC ya le maloko a SGB goba lekgotlataolo la sekolo. Tlhogo ya gago o ithoma ka tlhaka e kgolo wa re kgopelo ya thekgo ya mašheleng. Go ngwala o ka re mohlomphegi ke ngwala email ye go kgopela thekgo ya mašheleng go tšwa companying ya lena. Rena re Masanteng Orphanage bjalo ka ge leina le itlhalosa re mokgatlo wa go se be le letseno wa go tlhokomela bana ba ditšhuana motseng wa Masanteng. Ga bjale re na le bana ba 150 ba mengwaga ya ka fase ga ye 10 bao re ba tlhokometšego. Dintlha tše dintši re tla di tlhalosa mohlang re ka kopana. Ke holofela gore le tla tlhokomedišiša kgopelo ye la bona re ke mantšu a rena a go tswalela wa lena ka boikokobetšo o ka ngwala gore wa rena goba go ngwala gore ka boikokobetše mogale molepo. Nomoro ya mogala še yona gore ba ile gore ba nyaka go kgokaganya le wena ba kgone go ikopantšha le wena. Ke yona ka mokgwa ile gore ngwala email ka gona. Se se bohlokwa mo email ke tseba gore template tseba registera gape o šomiše mantšu a maleba a ileng gore a amogelega. Se ka hwetša o ngwetše email ye e leng gore o roa batho goba o šomiša matlhapa ka ge le bona moki ba bolela ka batho ba e leng gore ke mokgatlo wa go nyaka thekgo o e le gore ko Masanteng. Batho ba kgetha Santeng bona ba kgetha Masanteng. A ke tseba le tlogeleng re tla bona tšatši le lengwe. Se ka la lebala go like video ya rena le go subscribe. Dithuto tše dingwe di gona ke tlhalositše gore re lebelela dithutwana tše e leng gore di tlo le thuša gore le hwetše maemo a bošupa. Ke morati wa puku re a leboga re likeng.